Awu, webafowethu, hhayi kuney'ndaba nje engezinhle neze mayelana nalo mjida lo owe-goalkeeper coach ye-Kaizer Chiefs. Obesazi ukuthi umjida-ke uyingxenye ye-team ezobe nje idlala next season. Kubonakale-ke esenda nje imeseji laphana ku-Instagram wakhe evalelisa wonke umuntu ku-Kaizer Chiefs. Yabo, yiyo-ke into esithusayo-ke thina singabalandeli sithi hawu, ngoba lo mjida besazi ukuthi akahambi-ke yena, ngoba phela bekuvela ukuthi usayine inkontileka yeminyaka emibili. Mina engigcine ngizwa nje ngayo kuthiwa-ke lo mjida usayine inkontileka yeminyaka emibili ne-Kaizer Chiefs ezophela eminyakeni nje amasizini amabili ezayo. Sekuyangithusa-ke uma ngikuvundula nje namhlanje kuthiwa lo mjida-ke noma-ke i-Kaizer Chiefs ingaka-announce-ke ngaye, kodwa kusolakala ukuthi-ke naye usengxenyeni yokuthi ahambe, yabo, usengxenyeni yokuthi ahambe. Engicabanga ukuthi-ke ngeke kube yi-decision yakhe lo mjida lo ukuthi ahambe. Engicabanga ukuthi ukuthi kuyiqiniso, mhlampe-ke kuyoba yilo ozayo kwi-Chiefs as a new coach ukuthi mhlampe uza naye ne-technical team yakhe. Maybe ubone ukuthi lo mjida engabheda. Hhayi, angazi wengane zakwethu, kodwa nje eziyizo nje iy'ndaba kuthiwa lo mjida-ke kungenzeka naye-ke simbone ehamba elishiya i-South Africa ebheke le eTunisia la ebuya khona bafowethu. Engicabanga ukuthi nje indaba engezinhle neze ngoba simbona nje uPeterson evimba kangaka kule sizini. Yiyo le ntshebe le, yabo, yiyo le ntshebe lena. And lo mjida lo une-pension lapha kwi-Kaizer Chiefs. Yabona, singabe silimele kakhulu makuhamba lo mjida kakhulu, yabo. Ngingazi-ke noma ziyiqiniso kangakanani-ke le ndaba zale ndoda le, kodwa nje kuthiwa ayinuki ngosiwanga iy'ngane zakwethu, ayinuki ngosiwanga, yabo. Engicabanga ukuthi noma kube kuyisifiso sami ukuthi noma bethathe yena-ke uKhune abe-ke u-goalkeeper coach, uma kwenzeka lo mjida ehambe, bathathe uKhune ebe i-goalkeeper coach, ngoba phela yena-ke uKhune uyayazi i-culture ye-team. Lo mjida lona phela bese engenile ethimini impela bese, eyi, angazi ngabe silimele kakhulu iy'ngane zakwethu. Ngingazi-ke ukuthi ziyiqiniso le ndaba noma zingamanga, yabo, kodwa-ke uma kuwukuthi ziyiqiniso, hhayi, sobe silimele singabalandeli ngoba siyamthanda lo mjida lo, yabona, simkhonzile lo mjida lona, u-Mr Ever Smiling. Ngaze ngiyibone ikwatile le ndoda, yabo. So, and wenza kahle ku-goalkeeping department yakhe, wenza kahle, angiboni la axaka khona kakhulu, wenza nje kahle kakhulu, yabo. So nje ngabe silimele iy'ngane zakwethu kakhulu, eish. Hhayi, nami angazi, kodwa sithembe ukuthi akusizona iy'ndaba eziyiliqiniso, yabo, abantu abaphusha i-content ku-social media. Asithembe nje ukuthi akusizona iy'ndaba eziyiliqiniso bafowethu, ngoba ngabe silimele kakhulu, siyimpufana. Hawu bakithi, ngoJesu, hhayi ngabe silimele bafowethu, ngibonge.